Walagi bor jong ki artli ki sarkar jela ka Meghalaya ba Assam ki larai ban pensange ashwa ya gajing penteri ka miginu kinu ki kampen roy hakishnong kaput kat ba la ban penbet pura yo put usam. Ndrai ki bor ki sarkar Assam ki lanang ya lat gini kirai ha ka bandang shen katanat boarding ka Assam ka lalet ban penhab kinar elektrik ban sam boarding ha kashnong sabuda blok 2 ha ka distrik Ribhoi. Kani kelapau pertai hading gejing ujor kibor kesenjuk kirang basnong rat nongtung blok 2 jauh deputy commissioner ke distrik Ribhoi. Da kepada waru bantu kelar halor kini gejing temu penteri kam ya ke skim sambording ha kesnong sabuda sok laper bat jatalong lengba ketenat sambording ke Assam na ke west Karbi Anglong. Ha kini gejing li ujor kesenjuk kirang basnong karat nongtung dalam kemat do ba bi sotun komu chairman lembat kirang basnong negisnong kathan rat nongtung bat lasenran langru dagi nang yalam ka KSU Eastern Border Area. Habakran ki nong tho kubor uba bi sotun uleto bagi bor ke sarkar Assam kilanang yai penibor lengba kejing tumu ban penteri kam ye gilat penroy kisnong kaput ke blok 2. Klem da buram satya karai ban sangi ashwa ya kinu ki kam penroy da bro ar sarkar jang Meghalaya ban Assam. Nrela da ki bor ke sarkar Meghalaya ki tumu ban penteri ki skim penroy ki pulit ke Assam ki juan pentut bed na ko bai kapor syakawai pat. Uleto ru badang shen ki bor ka Assam leng baki tenat pulit jongka kilalet ban pentut e gejing pentrai kam ki skim penroy kisnong kaput jongka rat nongtung kamtam ke skim sam boarding balamang ha kisnong sabuda ha kisnam ar ka nyo balatep kum ka rural electrification jongka Deen Dayal Upadhyay Jayanti Yojana jongka sarkar Meghalaya. Shosho uba sotun uloong bagirang basnong jongka rat nongtung dalele ken pediang ye gejing temu pentrai kam ya kania ke skim sarkar. Bat dawaru ban pak tuklar lagi bor penyat ke distrik Ribhoi bat ke sarkar Meghalaya. Da ke babenrap ru bak sarkar Meghalaya kadang telot bah bat ajing singan ha gisnong kaput nomor kejingkuman ban pak bor pulit ki baklan syakathan blok 2. Nakaliang ke KSU lengba uba banjob maring ulapan paulang ya kejing persya ya kejing lek ke Assam bat la dawateng na kibor ke sarkar Meghalaya ban tuklar mardor bat ban khang ya kejing temu jong ke Assam ban wanra kino ki kampen roy hakisnong kaput ke Meghalaya kamtam ya ke skim sambording nomor ba pigi ba ka sarkar Assam kalawan perhap yuni pus apo sabuda pus listrik apo sabuda ka bamut pin pentri tin snong ba ke ba kentuk ya ka sabuda ka tolong kentuk solaper karena kalian congki nong congki nong kalian kamtam lagi kalian congki di rong baik nong ban mangahi dan no persya ka curi ka tim ka pelajuan itu one ri klem da tim mono di rong baik nong lagi don tim di nong bener par nong don tim tingiwan ban bu ikan ka tho sai di ha ke ko ba la komban de galenti ko badai ba nanti kiwan rai kampung kini ke skim na kalian putus long ya skim de jadi skim persya ke betul ya kan skim pentrai skim na kementerian ke skim elektrik di nomor bandar tu usnam arca kanlai kalau ada kacing pentrai ni kementerian uni upus listrik hapo kacing solar ya kata kacing pentrai kata skim ulah siapa final ada di dagabor di tulis asap Jaman ba haus na marchar kanyo pat kadon kati kadon keskin ka ba laay da ka sarkar Meghalaya hapo nung sabuda la panhami di pus hapo nung depan hapo lawang petin di tulis nung Assam bila lut no kita pus berlahaban penhai no kat boma kita haga di keslam golong taman sismi kiwan kit itu pus Kiwan penhap hapo sino sudah ban penteri untuk target elektrik hapo sino sabuda ke tolong untuk bayar dan kalian pemimpin untuk slong dan cukin dilai teli slong ban kalian cucuk ini don kene kecil persya ka bacur na ka pentak ka kampa lada ngilio ay kecil syai nginom sya abakin penteri itu kami le itu keren dia isiru kular ba in persanya itu ay kampan ban penteri mentah Hajar kanyo kasabuda kala de kuwi na gisnong balayo ya skim na ko ka kala kini ndray kala sa pensengeno maka sarkar Assam ang tiklog Assam ang report kaba smokla kolong ba nakaliang jung ka sarkar Assam menta pade nakaliang kunti timot banwan bu yang kita
kor ya kita di ringla cukup ka nong sabuda apa usah leper ya tolong bertuai di sini ini negara di keseng di persyak yang kena dibeli juga sam buat lada jungi ru di mailak hawarjar kanyo bertunjuk ru hawarjar kanlai ini mailak ru iki bertiap yang kena kam kabaki kila tunggu mentah di negara ini istanat berpindu di sini dan sini Naglang jurusi ulah pular bansiknya ban pensenge ya kena ka jikmu jongga sarta rasam ke increment scam bagai kembang layak keren bakolong basiso ndai lada ka sarta rasam kaya kita cekman naglang ji keseng yin sashim da kiwai pat kilap kilti persya ba kampinge tane jin tolong pinu no ki program ki ban persya ya ka jikmu le don bor jongga sarta rasam